بله ام نوروز 2026 لگل کورت وای پیروز دکن پیاما مجی جبو و سال 2026 آزادی و آشتی و یکیتیا گل کرد. دەستپێکی ئەم نەورۆزە 2026 لە گەلێ کورد پیرۆز دکن تایبەت گەلێ ڕۆژاوا و گەلێ ئاری پلاناما مەژی و نەورۆز ناسناما مەیە کەسێک نکارە مەژێ خۆت بکێ مەژێ ڤەقەتینێ نەورۆز پیرۆز بێ. ev Newroz baş derbas dibe baş ji ber ku hin kesên me yên Efrînê yên esîrên me yên girdî hene ji ber wê ne gelekî baş e û înşallah Newroza ê xweş derbas be. ایرام هاتن و جشن نوروز ام گلکی بکیف خوشن از به نوروز از پیروز کم الحمو دایکی شهیدا لحمو کرده ما لحر چار پرچه کردستانی ان شاء الله می على طول گره خدادن و ان شاء الله می على طول بکیف خوش دەستپێک دەم نەورۆزە 2026 تەواهیە جیهانê bi taybet li Kurd pîroz dikin li malbatê şehîda li malbatê êsîran pîroz dikin peyama me di vê Newrozê de ku em Kurd hene omê herdem hebin di dawiyê de bijî Kurd û Kurdistan. 2026 her çar parçe Kurdistanê pîroz dikin. Newroz roja gelê Kurd e. Gelê Kurd bi gulîlkên weka li Kurdistanê pîroz dikin jin jiyan azatî. دەستپێکێ دێ نەورۆزە 2026 li gelê Kurd malbatên şehîda malbatên dîrgirta pîroz û bimbarek be. Ji xwe Newroz newroza azadiyê ye. Newroz newroza serkeftinê û serxwebûnê ye. Newroz peyama aştiyê ye. Ji bona her kesekî ne ji bona bes Kurda tenê.